Novio, migrena bosanuba, aublo novio. Migrena satanaba, aublo, Migrena bosanuba, aublo novio. Migrena satanaba, aublo. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo Ao migrena bosanu ba ao blo novio Migrena satanaba, aoblo, Migrena bosanuba, aoblo, Migrena satanaba, aoblo, Jokato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe, Jokato, jojo, nya, 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 Ajato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe, Ao migrena bosanuba, ao blo novio, migrena satanaba, ao blo. Novio migrena bosanuba, ao blo novio, migrena satanaba, ao blo. Yo, Miawezo. You are all welcome. Yo, strong over Benya, Miawe Ezo, Afia, Agba, Miagale, Afia, Alabama Vero, Aloma Jahano, Alafia, Afi, University of Education, Winnibaton, O Ele Miadum, Alabe, Ogbona, Introsranjige, Niomi Miele, Nya Ngongo Jesse Eve, Nya Otutudo, Akbe. Thank you, viewers and listeners. We are back again. It's another week, another whole week we have missed now. So we are only going to continue what we are already studying. So our brothers and sisters, led by Dr. Dogbe from University of Education, Winnipeg, are here to help us go through the program. Fellow teachers or educators of you are all welcome. And our viewers are welcome as well. I hope we all remember what we have learned so far. The R's, the B's, the P, the so that we can continue. You are all welcome. Soon I look like I'm having some technical problems. I will show my face soon. Thank you. Yo, Miawezo, Dr. Dogbe, Akbe, Mama Vero, you. Thank you. Are you done? Have you sent to me? I sent it. I sent it. I'm changing a Vodafone here. Check it. I sent to the Vodafone. Vodafone. Yo, Akbe, ta mie, Jige, Abe, Ale mie Puane, Egba, Mie Gajige, Ike nye
nyatutudo mama jesi eve chocho atu nyai abale mi pomle ekpaji ene yo ta Dr. Dogwe play for ekpedengto ole afia abala mi po ne ta o bona pi yo Yeah, I ke think. mama vero Yes, I think we should give them some interlude to prepare them to join us. yo enyo abala mienya na minya ba Siena convention agbona pi alabe ahia be na mia anglọ nkọngọ ahia ta mie no fa boblododo kwom lafia Siena convention anye enyu ade ike amopo na fu of tokata opo na fu le America le Canada amocho na Ghana, Togo, Benin, Nigeria plataform wova edonada fia ta miegbona pi mikpo probablo Aklito kokama tuodiana go kaome aklasuwe kokama yeina dauma holo akoge Dallas Club Google Papa pour avoir toya me class saga for my body il have boy you den kona be Cancers of Airway Association of North America Ogo eyi me ko beleji ni choye Davis abaina se a de ojo eji pledge jo papa bedi di mama fito fina e chopo ya me tofa wana to ke yo bana ji yigla zama won na ye eyi onya ni manya fi tutu ma jago me choye ne ota e do kuma lene kokli be ganya nkeke neza gladiade ke yo yoga fun club nya de dudu vovovo awo de kon nu vovovo hajijiga dudu kla kachacha kla ma bubu tokia o ba kla wana ma bo vovovo awe jerodo ya ji komie no ko kla for Lawrence daga du ha fa ka vovo ne ba leke o ga fi anglon ko ne fo ya ma fa vava ama dong ne ba le bobo da le gbegbe mi ato ko nya ba mi avo agbodo ji to www.dallasairways.org ji hena nko ngolo he dodo da ma ji bubu o ho la fi ma ika won to na te wa chia fa kana nya jefa alo mlope ha wo fa ha to twa klon fa dodo ho la fi mai na chia fa kana nya zoro dodo ya oji bokwa jefa alo hotel on top boga chia ka klon to email ji hena dodo susia wo anya me pa wu jerodo ya nkle for Lawrence da ka du ha fi da mo si pa ka popo ha gare me rekla ba bia ya ba nya te pe onya ba ne nya nglon ko hena vava ko ke jenen dingu du fa ma here afi ma de me ba ma kwa rila mi ha fi he nya te pa tutu tue onya ai da dia nya to le ka bia me kwa kama na mia kata mia nyaba mia to bi hena nkongonglo kaba he amina na ma denya te fa ton to agbona mi fofo ma no mi to e ba nglonko kaba o enwle susu o na nya kwa madro je fa kwa ndindudu fama ke ali no fa ekenya nwi bubu ike gala madro je fa nha nya never atewa mlo nyi fa bado jojo we have na ifa hafala amia to o ami va ni mia du pa ya masia na zala chododo mabo voa o me he akpe na mi yawe mi kona kwagama to bitra moro yawe mi kona kwagama to bitra moro lelele bitra moro lelele yo akpe yema miesi mionto miesi obe na mi po tututu a yo nyona ta yema mi po ogle be do vivina alabe yata mia ango nkolo akpe yo ke yema Yeah, you're all welcome. yo You're all welcome to the program. David Tafi, looking more pretty. You look at the teacher and then you won't forget the work, but that you will learn today. So let us all come on board. Viva Miss Rumford. We are doing the consonants and vowels put together to make words. Okay.
The ball is in your court. Beautiful. Okay. Akpe, mido, ndi, ndo, wole, kple fiãe na Siana TV kpɔlawo katã le xexea me godoo. Mi le nu ƒom tso University of Education Winneba, Evegbe nusrɔ̃ƒea. Migava egbe be miagae ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃wo dzi. Kɔsra aɖewo me va yia, miƒo nu tso ŋɔŋlɔdzesiwo ŋu. Eye migblɔ be ŋɔŋlɔdzesia blaetɔ̃ ye le mia si le Evegbea me. Ke mílé ŋku ɖe ŋɔŋlɔdzesiwo ŋu. Ŋɔŋlɔdzesi blaetɔ̃ ya le mia si le Evegbea me. Mikɔ míaƒe ŋɔŋlɔdzesiwo kple A kɔ le enya tu ɖo. Ke míaƒe taɖodzinue nye be míaƒe nyaselawoa alo nukpɔlawoa woate ŋu ade dzesi vegbenyawo, ate ŋu ayɔ wo le nyagbe me alo woate ŋu ne wokpɔ nyagbea woate ŋu axlẽ nyagbea le Evegbe me. Akpe. Ke mílé ŋku ɖe ŋɔŋlɔdzesi aɖewo ŋu va yi. Ke ŋɔŋlɔdzesi kewo mílé ŋku ɖewo nye B, D, K kple mamlɛawo mílé ŋku ɖe. Ke le egbe mea míatsɔ ŋɔŋlɔdzesi bubuwo abe R, S kple nɔviawo alé ŋku ɖe ŋu. Mítu nya ɖewo ɖo abe ɖa, ƒo, ŋe kple nɔviawo. Ke egbea míagae dzi kple míaƒe ŋɔŋlɔdzesi bubuwo abe H, R, S, kple nɔviawo. Ke ŋkɔnye nye Rebecca Kafui Atonu. Ke nye ƒe dɔwɔhati bubuwo ƒe ŋkɔe nye Sarah Atsuƒui kple Nukunu Wonder Amegavi. Dr. Emmanuel Dogbe hã le mía dome fiaŋke. Akpe ne mi. Ke míayi ɖe míaƒe egbe ƒe nusɔsrɔ̃wo dzi. Migblɔ do ŋgɔ be míaƒe vegbenyawo katã gbeɖɔɖɔ yae die vovototo míaƒe enyawo me. Ta míle míaƒe enya alo míaƒe egbe ƒe nusɔsrɔ̃a míle tum ɖe míaƒe gbeɖɔɖɔwo dzi be míade vivienyenye yi ke le míaƒe egbeɖɔɖɔ si le míaƒe Evegbea me. Akpe. Ke míaƒe gbeɖɔɖɔ alo míaƒe nyatamedzesiwoa yewo ke nye gbeɖɔɖɔ. Aha, ta míle A yi ke xɔ gbeɖɔɖɔa, míle A zã kɔ le míaƒe ŋɔŋlɔdzesiwo ƒo atu enya eve ɖo Evegbea me. Ta ne nyi be gbeɖɔɖɔe nye nyatamedzesi yi ke xɔ gbebɔbɔ, gbekɔkɔ kple ŋɔtime. Ta ne míkɔ A xɔ gbebɔbɔ, exɔ gbebɔbɔ. A yi ke gaxɔ gbekɔkɔ kple A yi ke gaxɔ ŋɔtimea, ya zã míle kɔ le míaƒe ŋɔŋlɔdzesiwo ƒo akɔ tu enya woame eve ɖo. Akpe. Ke míayi dzi kpla. Okay. All that she's saying is that we have studied the consonants, the vowels, and some of the punctuation signs. For instance, the high tone and the low tone, and the one that sounds in the nostrils. Okay. She is going to put those things together to make a word or a word that can sound. Like we learn B plus A to make ba. We do D, A for da, and all those things. So she's going to put them together and make them to sound like sound a word. So we are learning how to form words
in a bird or ewe. Thank you. So she is going to continue. We don't have the French instructor here tonight, so no problem. Let's continue. Akpe ke míaƒe ŋɔŋɔdzesi gbãtɔe ke ŋu míalé ŋku ɖe egbea ye nye pu. Ya ŋu míalé ŋku ɖe egbe ke míakɔ míaƒe abɔɖegbeɖiɖi ke nye a akɔ kpe ɖe ŋu. Ta ne mílé ŋku ɖe míaƒe enya ke mítu ɖo tso míaƒe po kple a ƒe kpe ɖe wo nɔnɔewo ŋua, míakpɔ nya abe pa. Pa. Ke ne mílé ŋku ɖe pa ŋua, míakpɔ be pa menye nya yi ke de dzesi le míaƒe evegbea me alo meke ɖe evegbenya ɖeke ŋu si gbe nye pa o. Ke dza ɖeko míagblɔ be wokɔ asi kɔ ƒo ame ɖe wòɖi pa. Ya koe nye nya yi ke míalé ɖe asi agblɔ be pa. Ta pa mexɔ gbe bɔbɔ, mexɔ gbe kɔkɔ, mexɔ ŋɔtime hã o. Yo, akpe. Okay. Thank you, Teacher Kafi and the group. What Teacher Kafi is trying to tell us here is she is putting P, which is P plus A, which is A. P A. P A. It will sound pa, but there's no particular word in it. That means pa. It is only a sound of slapping something. When you slap something, the sound that comes out is pa. That's the only thing she can associate with pa. But as we go forward, we'll see what pa can do. So let's follow that. Okay. Thank you. Yo, akpe míaga yi dzi, míagakɔ míaƒe ŋɔŋɔdzesi akɔ tu nya a, akɔ kpe ɖe a ŋu akɔ tu nya ɖo. Ke ne mí be míkɔ míaƒe ŋɔŋɔdzesi kɔ kpe ɖe a ŋua, enya ke míakpɔ yae nye ra. Enya ke míakpɔ ye nye ra. Ke ne mílé ŋku ɖe míaƒe ʋegbea ŋua, mede dzesi nya ɖeke le míaƒe ʋegbea me ke míagblɔ be ra o. Ta ne míkɔ míaƒe a kɔ kpe ɖe míaƒe ŋua, aɖe ra. Gake nya ɖeke mele mía si le míaƒe ʋegbea me yi ke míde dzesi haɖeke o. Hafi míakpɔ eƒe gbe bɔbɔtɔ, gbe kɔkɔtɔ kple ŋɔtime o. Gake ne ame ɖe ke ɖe ŋua, ate na míanya le míaƒe dzeɖoƒea. Akpe. Meragu ke radio ɖe radio enye enya ɣeɣle gake nyemeka ɖe dzi be ele egbea me o. Meyema. Meragoe. Okay. Gake míyɔnɛ be walesi. Alo nyasemɔ. Anyo. Yeah. Akpe. We'll find something that. But viewers, what we are looking at now is R plus A, R, A, R, A will sound ra. But we don't have any particular word in the verb that sounds ra. So we are looking for that in case anyone has any idea or know something that we can use for ra. Put it in the comment section, like our show, share it. Thank you. Teacher Kafi. Akpe. Míaga yi dzi, míagalé ŋku ɖe míaƒe ŋɔŋɔdzesi bubu ŋu. Ŋɔŋɔdzesi bubu ke ŋu míagalé ŋku ɖe ya nye s. Ŋɔŋɔdzesi s. Ke ne míkɔ míaƒe a kɔ kpe ɖe ŋɔŋɔdzesi si ŋua,
aɖi be sa. Aɖi be sa. Míakpɔ eƒe gbɔbɔbɔtɔ, gbɔkɔkɔtɔ kple ŋɔtimetɔ hã. Ke míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔ yi ke míakpɔe nye be míkpɔ ɖevi ɖe ŋutsuvi ɖe, ele eƒe afɔkpaka sa. Esa afɔkpaka ta míagblɔ be ɖevi la sa afɔkpaka. Ɖevi la sa. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata míkpɔe be enya le afɔkpaka sa nyateƒe ta ɖevi la alo ŋutsuvi la sa. Ke ne míkpɔ nɔnɔmetata velia, míakpɔ be míada ele kasa. Sa yi ke xɔ gbɔbɔbɔ. Gbãtɔa yi ke nye ɖevia sa afɔkpaka mexɔ gbeɖɔɖɔ ɖe kɔ. Enye a yi ke le eɖokui si, mexɔ gbeɖɔɖɔ o. Ke ne mílé ŋku ɖe nɔnɔmetata evelia ŋua, exɔ gbɔbɔbɔ. Togbɔ be toxɔ gbɔbɔbɔ gake gbetete ɖe evelia dzia, ele vevie ɖe le míaƒe nuƒome gake menye ŋɔŋlɔme o. Menye míaƒe ŋɔŋlɔme. Ne míle ŋlɔ ya meda gbɔbɔbɔ ɖe ta o gake ne míle nu ƒoa, ale míkɔ yɔ nua, ya ade dzesi be alo ya ɖe fia be exɔ gbɔbɔbɔ loo alo exɔ gbekɔkɔ. Yo. Ke míayi ɖe a yi ke xɔ ŋɔtime dzesi dzi. A yi ke gbeɖɔɖɔ ŋɔtime dzesi le dzi. Ta ne míkɔ míaƒe a kɔ kpe ɖe míaƒe s alo míkɔ míaƒe s kɔ kpe ɖe míaƒe a ŋua, míakpɔ nya be sã. Míakpɔ nya be sã. Ta ne míkpɔ míaƒe nɔnɔmetata, etsã mízãna nu ke míkɔ sã. Míkɔ sã aɖi. Wosã aɖi. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata, míkpɔ míaƒe aɖisãgoe le fi mi. Ta ya ɖo kpe míaƒe numeɖeɖie dzi be sã. Yo, ke ne mílé ŋku ɖe míaƒe numeɖeɖie ŋua, mímakpɔ be enya ɖeke le yi ke woda gbɔbɔbɔ kple gbɔbɔbɔ ɖe míaƒe sã dzi o. Sã mexɔ gbɔbɔbɔ ɖe kɔ o. Le ŋɔŋlɔme o. Megblɔe do ŋgɔ mexɔ ŋɔŋlɔ ɖe kɔ o. Gake míakpɔ enya be sa yi ke mexɔ gbeɖɔɖɔ. Míagakpɔ enya be sã yi ke xɔ ŋɔtime gbeɖɔɖɔ dzesi. Akpe le ŋɔŋlɔme. Akpe. Okay, so yeah, thank you, Davika P. What she's trying to say here is we are using sa. Sa, you can only add the that has the nostril, the sound of the nostril, what that sound in the nose, sign on the top as we can see there. If you add that one, you can hear it sound like sa, sa, sa. You can have sa without that one. That the only thing we have, as we have seen the string there, that string we use it to give enema. That string is we use it to give enema, which sounds sa, sa. Giving enema in her means sadi or sadi. So she means that's the only word she can get here. Or tie, as we show the boy trying to tie his shoelace. And the woman was also trying to tie a rope. That sa, to tie. So sa or sa. This with the sign is sounds from the nostrils. Thank you. Yo, ke míayi ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi. Míle nu ƒom tso University of Education Winneba le Evegbenu srɔ̃ƒea. Yo,
Míaƒe ŋɔŋɔdzesi velia ke ŋu míagalé ŋku ɖe nye ke ne míkɔ míaƒe kɔ kpe ɖe míaƒe a ŋua, míakpɔ nya abe ta, avɔ. Ta ne mílé ŋku ɖe míaƒe nɔnɔmetata ŋua, míakpɔ be mía dawoa, wota avɔ. Zã ƒe ame ɖe tsɛ le ta ye mi hã. Ta ne mílé ŋku ɖe nɔnɔmetata gbãtɔ ŋua, míakpɔ be mía da ekɔ avɔ le tata ɖe eƒe awu ke wòdo dzi. Ne mílé ŋku ɖe nɔnɔmetata velia ŋua, ya míkpɔ eƒe nɔnɔme. Ƒete le dzedze abe ame yi ke ta avɔ yie ɖe nugbe alo yie ɖe teƒe ɖe. Ame velia tsɛa, míakpɔ be ya tsɛa, ele agbagba dze be yeata eƒe avɔ. Ke ne mígalé ŋku ɖe nɔnɔmetata bubu ŋua, míagakpɔ nya abe ta. Gbãtɔ míkpɔ ta yi ke xɔ gbebɔbɔ le míaƒe nuƒomea, gake ne menye be míle ŋlɔ le míaƒe nuƒome, míkpɔ nya abe ta. Ya nye gbãtɔ ke ŋu mílé ŋku ɖe. Ke velia ke ŋu míagalé ŋku ɖe nye ta yi ke xɔ gbe kɔkɔ. Ta ne mílé ŋku ɖe nɔnɔmetata gbãtɔ ŋua, míakpɔ be ɖevia, ele nu ta alo eta nu ɖe agbalẽ dzi. Eta nu ɖe agbalẽ dzi. Eta naɖe ɖe agbalẽ dzi abe letivi alo naɖe mitame ta. Eta nu ɖe agbalẽ dzi. Ke ne mílé ŋku ɖe nɔnɔmetata velia ŋua, míakpɔ be ɖevia, ele tata. Zã ƒo di be yeadze azɔli gɔme ta ele tata be yeadze azɔli gɔme. Ta ne mílé ŋku ɖe ya tse ŋue mi. Ke bubu ke ŋu míagalé ŋku ɖea, yake nye ta, ok, etɔ̃lia yi ke ŋu míagalé ŋku ɖea ye nye ta, yi ke nye míaƒe ta. Mí amegbetɔwo míaƒe ta, mílé ŋku ɖe ŋu. Le tazãzã me la, le tazãzã mea, tsita li yi ke nye ata alo ade yi ke doa tso míaƒe nume, míeyɔa tsɛ be ta. Míeyɔa tsɛ be ta alo míɖie ta. Míɖie ta tsã. Míeta nu, ya tsɛ míeta nu hã. Ke míadoe ɖe míaƒe nyasela gbɔ be ne nya bubu ɖe galia yi ke míetɔ ɖe fia fifi la oa, woate ŋu ade ɖe míaƒe dzeɖoƒe ne mí be míaƒete míasrɔ̃ nu tso eme. Okay, thank you. Ok, ta ne mí Yeah, ta ne all mí that ŋku ɖe she. míaƒe Okay, go ahead. Ok, ne mílé ŋku ɖe míaƒe ʋegbenya ŋua, enyawo zãzã me alo ŋutidɔwɔwɔ me, afi ma gbeɖɔɖɔa, eƒe vevienyenye dzena le. Fi ma eƒe vevienyenye alo fi ma mídie dzesi le be gbeɖɔɖɔa, ele dɔ wa le fi lo alo mele dɔ wa le fi o. Elabena mígblɔ do ŋgɔ be gbeɖɔɖɔa ye nye na nu yi ke dia vototo míaƒe enyawo me. Akpeta, míkpɔ ta. Yi ke le ŋɔŋlɔ mea, mí meda gbeɖɔɖɔ ɖe wo tame o, gake le míaƒe nuƒomea, gbeɖɔɖɔa ewɔa dɔ le fi ma akpe. Ya ta míte fli ɖe eke míwo dome be le ŋɔŋlɔ mea. Ta kple ta, mí meŋlɔna wo o, gake eɖina le míaƒe nuƒome ku ɖe enyagbui ke ŋu mí le nu ƒo tso alo nua ke ŋu mí le nu ƒo tsoe. Akpe. Thank you. Yeah, Davika Free, thank you. All that she's saying that we're using T or T plus A, giving us ta or ta. And she started with ta, which has a low tone, meaning to put a rap
of cloth, wrap a cloth around you. Ta avo, ta avo. So you can see the lady trying to wrap the cloth around herself. Another one has already wrapped it. Another lady is trying to put a wrapper like a skirt around herself. Ta avo. That's what it means. And then she continue by using ta as a speech or saliva. Ta as a drawing. You can to draw. If you are trying to draw, is ta. If you want to draw the cloth, which is avo, is ta avo. So you see ta avo and ta avo. They are two different things. And then to crawl also means to ta. And so you can see the baby trying to crawl. And then head means ta, or ta is head. You see the head of the baby there, beautiful? Yeah. So ta. Okay. We are going to put all this together now, and she's appealing to the public. If you have more that you want to add, put it in the comment section, and it will help us. Thank you. Let's learn Habakkuk. Daddy Achufi, thank you. Continue with the studies, please. Yo, Akpe. Yeah, for another one. Yeah, hog bottom every day. Okay. Halfway. Dr. Onyo. Yo, akpe, ta miawela doji, Davi Kafi, Claire, Mama, Vero, ta miaga ho gbogbo deme viade abala mi Siana convention egbona peyama. Ta miaga po pabuko do viade afi mi atrobo. Yo. Alabe abala mi na miapo wona wa osubo menye ke yare ke deda komi ona. Mie eja na miapo wona ogoma fidagbe. Alabe African Jazz Panorama ike DJ Mawenye Gawona mie jana goma plakama afi mie va dona de memdagba enye lama se nyao ike nona eji ndi memdagba alabe chofuma kemi va do de Siana Central ike nye enfofe chofuma kemi va do de bobobo do nanyo bobobo chofuma ke mi va do de mi ape wona ya ji kenye strong alabe strong ba yiwu na memdagba ke koshiragba ke mi ape wona mamlia evana ikenye de konuo wowo yo take mi gbona pie Aklito kokama tuodiana go Daome aklasuwe to kokama Yeina daoma kolo akpoke Dallas doit vous bouger le pape pour l'avoir toya me reye class saga devant ma pare il habo boyo den kona be Cancers of Airway Association of North America gogo eyi me kokbele ji ni choye Davis abaina sia de ojo eji pleji jo papa bedi di ma ma fito fina e chopo ya me topo wana to ke yo gbana ji yigla zama won na ye eyi onya ni manya fi tutu ma jago me choe ne ota de kuma lene kokli be ganya nkeke neza gladiade ke yo yoga fun club nya de dudu vovovoa de konu vovovo hajiji dudu kla kachacha kla mabubu tokea o pakla wana maboma vovovoa we ajerodo yaji komie no ko kla for Lawrence daga duha pa kapopone
va leke o ga fia nglon ko ne fo ya ko vava ha ama dong ne ba le bobo da le gbegbe mi ato kwenye ba mi afwa gboro ji to www.dallasairways.org ji hena nko ngolo he dodo dama ji bubu ho la fi mai ka wonto na te wa chia fa kana nya jefa alo mro pe ha wo fo ha to cho klon ko dodo ho la fi mai na chia fa kana nya zoro dodo ya o ji bokwa jefa alo hotel on to boga chia ka klon to email ji hena dodo susu wo anya me kwa wu jerodo ya nkle for Lawrence da gadu ha fi da mo si kwa kapopo ha gare me rekla ba bia ya ba nya te pe o nya ba ne nya nglon ko hena vava ko ke jenen ding dudu fama here afi ma de me ba ma kwa rela mi ha fi he nya te pa tutu tue o nya ai da dia nya do le ka bia me kwa kama na na mi akata mi nya ba mi ato bi hena nko nglo ka ba he amina na ma de nya te pa ton to agbo na mi fofo ma no mi to e ba nglon ko ka ba o enwule susu ya o na nya kwa madro je fa kwa ndindudu fama ke ali no fa akanya nyibu bu ike gala madro je fa ya nha nya never atewa mlo nyi fa bado jojo we have na ifa hawala amia to bra o ami va ne mia du pa ya masia na zala chododo mabo vuvu o me he akpa na mi Yawe mi kona kwagama to bitra moro. Yawe mi kona kwagama to bitra moro. Lelele bitra moro. Lelele. Akpe, you are welcome back. Yo, akpe de gbode mieta, mia iji. Mia ga ko mia kwa ngongojisiwe. Mina nukoto ngongojisi. Nezo ape amedegede mia dia. Mina nukoto University of Education. Mina ba avogbe strong prayer. Ke mina nukoto mia kwa ngongojisi. Ozazan mi globe ngongojisi abla tonya le mia sele evegbieme. Ta mi le mia kwa ngongojisi o ko le enyatudo. Mi za mia kwa ngongojisi o ko kwede an ko le mia kwa enyatudo. A kwa no vie ko bete hogbelodwa. Mi le oza aike xɔ gbɔbɔbɔ, aike xɔ gbekɔkɔ kple aike xɔ ŋɔtime gbedesia ya zã mi le kɔ le miaƒe enyawo tu ɖo. Ta mi zã a kɔ tu miaƒe enya ɖewo ɖo ke mi gale dzi yim. Miagakpɔ ŋɔŋɔdzesi ke nye ta ne mi zã miaƒe ʋu kɔ kpe ɖe miaƒe a ŋua miakpɔ enya aɖi be va alo va hã aɖi si gbe. Ke ne mi lé ŋku ɖe gbãtɔ ŋua miakpɔ nya be va ke meŋlɔ va yi ke xɔ gbekɔkɔ alo eke xɔ gbebɔbɔ le miaƒe nuŋɔŋlɔwo me. Ke miezã va yi ke míekɔ míaƒe gbeŋlɔdzesi kɔ kpe ɖe míaƒe míaƒe a yi ke xɔ ŋɔtime gbeɖɔɖɔ dzesia míkɔe kɔ kpe ɖe ŋu ta eva ɖi be va alo va. Ta míaŋtɔ mínya be míaƒe ʋegbewoa egbegbɔgblɔ vovovowo ge ɖe me. Ta ame ɖewo gblɔ be va, ame ɖewo gblɔ be va. Ta míalé ŋku ɖe eke mi tse ŋu. Ta le goa ke ma míezã va. Ɖe yi ke fia be mi lé naɖe, mi lé goŋgoŋgoŋgoŋgoŋ. Wova nuwo efia be wolé goŋgoŋgoŋ yi ke womele asi ɖe le ŋu. Le míaƒe ʋegbe ƒe akpa ɖewo tsea, mía mi gblɔ be wofe ɖe amia ŋu. Efe ɖe ŋu goŋgoŋgoŋ be maɖe asi le ŋu. Ta vototo vivi ke mi le míaƒe eʋegbea mi. Ke mi gale do ɖe míaƒe nusrɔ̃lawo gbɔ be alo míaƒe nyaselawo gbɔ be ne nya bubu ɖe gale ame ɖe si le eʋegbea mea alo de dzesia ate ŋu ana míanya yi ke be mía katã míasrɔ̃ nu tso eme. Akpe. Ta ne mílé ŋku ɖe míaƒe nɔnɔmetata ŋua míakpɔ be efua emia si alo le ɖevie yɔ be ne va yi gbɔ efia be
ƒe ɖevia wome le teƒe ɖeka o ta efia ƒle ɖevia yɔ be neva yi gbɔ ke ta míkpɔa ewɔ asi alo edo asi ɖe ɖevia gbɔ be neva ta míkpɔ va mídzo, va míɖu nu, va magblɔ nya aɖe na wò. Ta yewo nye nya kewo mílé ŋku ɖe alo míde dzesi le míaƒe ƒeɖie me ke. Akpe. Okay. Viewers, we are looking at VA. V plus A sound like va. Va in verb means so many things. Like come. You wave your hand towards you, bringing the person closer. So va, you use your hand. But as we can see in the picture, you can see the man stretching his hand to the little girl. Va, meaning come. And then va can also mean to hold on to something strongly. It's also another word that va can mean in the word, to hold on to something or to just squat something. That is va or to va. Okay. So she used V plus A to make these words, and that's what she's trying to say. They are from University of Education, Winneba, and they are helping us, Namia Strongberg on Siena Radio. If you have any addition, please don't hesitate. Put it in the comment section. Like our program and share. Thank you. Dr. Onyo, are we on point? Okay, let's go on. Yo, akpe. Míagalé ŋku ɖe míaƒe ŋɔdzesi bubu ŋu. Ŋɔdzesi ke ŋu míagalé ŋku ɖoa, yae nye ʋu. Ke míakɔ míaƒe A akɔ kpe ɖe míaƒe ʋu ŋu wòaɖi ʋa. Enya ke míase alo nya ke aɖie nye ʋa. Ke ne mí be ʋa, efia be mí ʋuʋu naɖe, enua le ʋaʋa, mí ʋuʋu nuwo. Ta le ʋa gomea, efia be mí ʋuʋu naɖe, enua le ʋaʋa, yae nye alo nua ŋutɔ na ʋuʋu abe leke eya ge ɖe ati me, woanɔ ʋuʋu alo eya ge ɖe xɔ me, míaƒe abe curtains alo naɖewo woanɔ ʋuʋu, ya mígblɔ be enua ʋa, yawo míalé ŋku ɖe mi. Ke enya bubu yi ke míagalé ŋku ɖoe nye ʋã alo ʋã. Ke ne mí be ʋã, efia be enua elolo, etri alo etsi ɖe edzi alo edidi. Ne mí kpɔ enya be míalé ŋku míaƒe nane ŋu abe bli alo kpeli, ta ne mí kpɔ be mí be kpelia ʋã, efia kpelia edo ku nyuie ɖe ŋu. Míagakpɔ nu bubu abe bladzo, kɔɖu, nu kemiwoe woʋã, enua tri alo etsi alo ewɔa wu le ke mí bu be awɔa. Ta míagblɔ be eblia eʋã nam ƒe keme lo. Ta yewoe nye ne mí kɔ míaƒe ʋu kɔ kpe ɖe a ŋua, míakpɔ nya abe ʋa kple ʋã. Míakpɔ ʋa yi ke be enua ʋuʋu kple ʋã yi ke fia be enua tsi ɖe edzi, edidi, etri alo elolo ɖe edzi. Akpe. Ke ne ame ɖe lé ŋku ɖe nya bubu ŋua, ate ŋu agana míanya le míaƒe dzeɖoƒea be míabetea míalé ŋku ɖe alo asrɔ̃ nu tso eme. Ʋã kea, eganye dɔléle yi ke eƒo ame ƒe kɔme. Eƒo ame ƒe kɔme, etsia ŋke nyo be ne eƒo wò kɔme, kpe wò kɔme ɖoa, aku. Ke ʋeʋe ƒe akpa ɖewo mía mí yɔnɛ be sandza, enye dɔléle, mí yɔnɛ be sandza, sandza yi ke ƒo ame ƒe kɔme.
ke ebebe ƒe akpa bubuwo tsɛ woyɔe be ʋã enye dɔléle yi ke wɔa ɖe ame ƒe kɔme. Ke mi le nu ƒo tso míaƒe ŋɔŋɔdzesiwo kple míaƒe gbeɖɔɖɔ ŋu. Ke míaƒe taɖodzinue nye be vevienyenye yi ke le míaƒe gbeɖɔɖɔ si le míaƒe ʋegbe mea, ya ŋu mí le ŋku lé ɖo. Ke ne mí lé ŋku ɖe míaƒe nuŋɔŋlɔ ƒete ŋua, míakpɔ be nuŋɔŋlɔ alo le ŋɔŋlɔ mea, wo ƒete wonye nuŋɔŋlɔ ɖeka alo wonye ŋɔŋlɔ ɖeka. Gake le eyɔyɔ mea, fi ma vovototo viɖewo va ge ɖe eme mi ta míalé ŋku ɖe be le ŋɔŋlɔ mea, nu ɖeka ko nye. Ke gbeɖɔɖɔa ya koe va de vovototo vivi ɖe wo dome. Akpe na mi. Okay. We continue with the consonant V. V. That we can use to write V. V, which will mean the language we are speaking, even. V, but here is V plus A. Give us Va, Va, or Va. And Va can mean something is well grown, fully grown, fully developed. And then Va can mean the thing has moved. Oh, yeah, something wiggling, move at least a little bit. So these two, she's trying to differentiate. One mean the thing has fully grown. You can take an orange or a bunch of apples. They say, oh, they look beautiful. That these apples are beautiful. They grown. They are fully grown, ripe. So you can use va for that one, and va for move, and other things. And like a dough, if something has fermented too, you can use va for it too in a verb. Thank you. Let's continue. Yo, akpe davero. Ke miaga yi edzi, miagakɔ míaƒe ŋɔŋɔdzesi ke nye w. Agakɔ míaƒe abɔɖegbeɖiɖi ke nye a, agakɔ kpe ɖe ŋu akatu míaƒe enyawo ɖo. Mígaŋlɔ be mí le nu ƒo tso University of Education Winneba evegbe nusrɔ̃ƒe ya mí le nu ƒo tsoe. Ne ame ɖe ge ɖe mía dome fifi lea, megato vovo le mía dome. Ne ge ɖe mía dome mía ƒete míasrɔ̃ evegbea ne evea, vegbea ade teƒe ɖe sia ɖe. Ye nye míaƒe taɖodzinu. Akpe. Ke ne mí lé ŋku ɖe míaƒe we ŋua, ne mí kɔ a kɔ kpe ɖe ŋua, mí ɖe kuku nya ɖeke mele mía si le vegbea me yi ke míagblɔ be wa. Yi ke nye enya yi ke míayɔ be wa. Nya ɖeke mele mía si. Either nye ɖaxɔgbe bɔbɔ, bekɔkɔ o, ŋɔtime o, nya ɖeke mele mía si le evegbea me si gbɔ. Ke mí le dom ɖe míaƒe nyasela gbɔ be ne nya ɖe le ame ɖe si alo ame ɖe de dzesi naɖe si gbea, ate ŋu ade ɖe míaƒe dzeɖoƒe ne mí be mía ƒetea míalé ŋku ɖe agasrɔ̃ nu tso eme. Akpe. Ke míagayi míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi. Ke míagalé ŋku ɖe míaƒe ŋɔŋɔdzesi bubu yi ke nye ye. Míagalé ŋku ɖe agakɔ míaƒe a ke agakɔ kpe ɖe ŋu. Mí le nu ƒo tso míaƒe ŋɔŋɔdzesi kple míaƒe gbeɖɔɖɔ ŋu. Ta míazã a, mí le a yi ke xɔ gbeɖɔɖɔ bubuwo zã yi ke nye a gbebɔbɔ, a gbekɔkɔ kple a ŋɔtimetɔ kɔ kpe ɖe míaƒe enyawo ŋu, míaƒe ŋɔŋɔdzesi ŋu akɔ tu míaƒe enya eveve ɖo. Ya dzi mí le. Ke enya yi ke míakpɔa tso ye kple a kpekpe ɖe wo nɔnɔewo ŋua, míakpɔ nya be ya alo ya. Míakpɔ nya be ya. Míakpɔ nya be ya. Ta ne mí lé ŋku ɖe míaƒe nɔnɔmetata ŋua, míakpɔ be eya. Le míaƒe nuƒo míagblɔ be eya. Eya ege ɖe atia me. Ta ne ekpɔe kple anyigba ƒete ta akpɔ be atia elɔ eke le anyigba
alo eya lɔ ke kɔ ge ɖe atie me. Atie pete le wɔwɔ wuya 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 ta ya fia be ya 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 ge ɖe míaƒe atie me ta míkpɔa ele yawo ƒo kple eke. Ke ya bubu ya gbãtɔe nye ya. Ke ya bubu ke míaka lé ŋku ɖi aŋlɔŋlɔ pete ɖeka ko nye ke gbɔɖɔɖɔa ya koe le dɔ wa le fi mi. Ke míagakpɔ be ya wobe eya gbe. Aha míame ɖewo tsɛ míagblɔ be eŋlɔ nu alo eƒo gbe. Aha ta ya míŋlɔna ya o yi ke xɔ gbe kɔkɔ, gbe bɔbɔ alo ŋɔtimetɔ o. Gake míagblɔ be ya le ƒoƒom. Míagblɔ be ya le ƒoƒom le míaƒe eʋedome ƒe akpa dzi. Aha. Ke Okay. amea etsina yaa. Amea tsi yaa efia be meganya nya ka wòagblɔ alo be enya ɖe ɖi kpe alo ese nya ɖe ya ko tsi yaa meganya nya ka wòagblɔ ta míagblɔ be etsi yaa alo enua wɔ nuku nɛ. Aha ta ɖeko tsi yaa meganya nu ka wòawɔ meganya enya ka tsɛ wòagblɔ ta ye nye míaƒe yi kpe ɖe míaƒe a míakpɔ ya. Aha akpe. Okay. Davero. Yes. I'm right here with you. Yeah. What Alright. our sister is teaching us here is y plus a. She did one. I didn't take that one. What did you do before the y? Okay, ekeme woe nye we kple a. Ya mígblɔ be ya nya ɖeke mele mía si le evegbea me si ke míakpɔ yi ke nye wow. Okay. All right. So she did W plus A, and we realized that we don't have any particular sound or word that sound wa, and that has a meaning, a complete meaning in never. So we continue, but in case anyone, any viewer, any person knows something that we can use, let the person put it in the comment section for us, please. She continued with Y plus A, meaning ya. Ya can mean so many things, like wind. Wind is ya. Air is ya. The pressure of the wind is ya. So she was saying, look at the tree there, with the wind blowing over the tree. That's ya, trying to move the tree. And then she continue with ya, or somebody get astonished about something, doesn't know how to put it. The person doesn't know what to say. They say, oh, the person becomes ya in a person doesn't know what to say. The person was amazed. It can be amazed, it can be astonished, and the person doesn't know what to say again. Doctors, if I don't get the real English, you come in with Dr. Dugbe. Okay. So yeah can mean other things. Yeah can mean to point to somebody. Yeah, that person, that, yeah, can mean that one too. So yeah can mean so many things in our language. That's what we are about to see. I think we are almost getting there. We have few minutes to run it up. Viewers, please, whatever you've seen different that we can add to this, just put it in the comment section or notify any of us.
and then we can add it to our knowledge. Thank you. Yo, Honorable Davy Achufi, or Davy McCaffrey. yo. Thank you. Akpe davero. Akpe ne Mm. miaƒe nyasela ƒe nukpɔla abe leke wole kple mi va se ɖe ɣeyiɣi ke me. Míaga yi dzi agakɔ míaƒe ŋɔŋɔdzesi mamlɛtɔ alo susuetɔ agaƒo nu tso ŋu ke míakɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ akɔ ati egbe. Ke míaƒe ŋɔŋɔdzesi mamlɛ ke ŋu míagalé ŋku ɖe fia ŋkea alo ŋdɔ fia ŋke ku ɖe fi ke ele míakpɔ tsia, yae nye ke míagakpɔ ŋɔŋɔdzesi zi akɔ kpe ɖe a ke míagakɔ tu míaƒe enya ɖo. Ke ne míkɔ míaƒe ŋɔŋɔdzesi z kɔ kpe ɖe a kɔ tu enya ɖoa, enya ke míakpɔe nye zã. Zã. Ɖeka xɔ ŋɔtime gbeɖɔɖɔ dzesi, ɖeka tsɛ mexɔe o. Ke ne míkɔ zã yi ke xɔ ŋatima, exɔ ŋatime ŋɔŋlɔ gbeɖɔɖɔ dzesia, míagblɔ be ezãdo. Ezãdo. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata alo míaƒe nɔnɔmetata le míaƒe nukpɔmɔ dzia, míakpɔ be ezãdo le teƒe ɖe amewo le xɔ ɖe me, wole ekplɔ ɖeka ŋu, ezãdo, wosi dzo. Ta míalé ŋku ɖe kemi tsɔ. Ke ne mígakpɔ nɔnɔmetata evelia yi ke le míaƒe dziƒo alo dzigbea, míakpɔ be dzinu le ɖiɖi, ɣletiviwo tsɛ wole fi mia efia be ŋka ezãdo. Ke ne míva kpɔ nɔnɔmetata etɔ̃lia, míakpɔ be amewo sɔgbɔ, exɔwo tsɛ sɔgbɔ, ta fi ma míazã zã. Ya mexɔ ŋɔtime gbeɖɔɖɔ dzesi o, míagblɔ be zã. Zã. Ya mexɔ ŋɔtime o. Ke ne mílé ŋku ɖe gbãtɔ kple evelia ŋua, ya woxɔ ŋɔtime ŋɔŋlɔ dzesi. Sigedea, ne mílé ŋku ɖe míaƒe vegbea ŋua, teƒe ɖewoa, mízãna míkɔ ɖoli wo nɔnɔewoe. Míɖoli wo nɔnɔewoe le míaƒe nuƒome. Le zãgome la, efia lesi naɖe nasɔgbɔ. Zã, enuwo sɔgbɔ. Mígagblɔ kɔ be enuwo sɔgbɔ zã. Mígagblɔ kemi tsɛ, enuwo sɔgbɔ zã. Ya tsɛ ye kemi. Ke le míaƒe ŋɔŋlɔmea, mí le gbete ɖe edzi be le ŋɔŋlɔmea, mímeda gbe kɔkɔ alo gbe bɔbɔ ɖe zã tame o le míaƒe nuŋɔŋlɔ me o. Mímeda gbe kɔkɔ alo gbe bɔbɔ dzesi ɖe wo tame o. Ya nye kemi tsɛ. Ke míagblɔ be zã, míagagblɔ be zã tsã, míafia be amia wɔ nu kabaka, amia, mígblɔ be amia zã tso me. Amia ezã tso me, efia be le eƒe nane sia nane wɔwɔ me, ewɔ nu kabakaba alo dzedzedzedze. Ya nye kemi tsɛ míagagblɔ be amia ezã. Akpe na mi. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. What we will say here is Z plus A. Z plus A. And it give you za, 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 za. And za with the sign, the sign of Nasal nostrils. sound. Nasal. Nasal. What? Nasal. Nasal, yeah. Yeah. So that is za, meaning night. Night. So you can see daytime on the screen, and you can see nighttime. Za. Za without the sign mean smart. Be smart. Or the person is smart. Say this person is za. We can to use can mean za, to use something. Za, make use of something. Zan can mean what other thing? So some other things. I think Dr.
Wonyo and Dr. Dugbe will to, come in. We have some other to things we can use use Zan for. to use something. You can say zen, zan. Yeah. Yeah, so that's one way to say that as well, zan. And then as the teacher was saying, Davi Kafui, then she also mentioned zan, meaning that the person is really active or very very active, someone who is very fast, right? So you can say that the person is just too fast, or in that kind of context. Yeah. Per Mama Vero. Yeah. Thank you, Davi Kafui, Davi Achufi, Fonukunu, Mr. Wonder, and Dr. Dugbe. All to say we thank your departments for being there for us. Thank you so much. Dr. Onyo, being the chief captain in the boat and then taking us every week. That's a very great job. It's tough, but he's doing it. We're going to run it up and then see what next. Thank Yo, you, Akpe, Mama Kegba, Vero. Kegba, fi míaƒe nusɔsrɔ̃ va se ɖo eke. Ke mí gale do ɖe míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo gbɔ be ne enya ɖe le wo sia, woate ŋu abia, woade ɖe míaƒe dzeɖoƒee ne mí tsɔ kpe yewo aɖaŋuɖoɖo nane sia nane yi ke le ame ɖe sia, ate ŋu ade ɖe míaƒe dzeɖoƒe ne mí be míaƒetea míasrɔ̃ nu tso mía nɔnɔewo gbɔ. Kegba mígaƒo nu tso alo kɔsa aɖewo me kea, mígaƒo nu tso míaƒe ŋɔŋɔdzesiwo ŋu. Míaƒe ŋɔŋɔdzesi blatɔ̃ ya le mía si le evegbea me. Ke míkɔ míaƒe ŋɔŋɔdzesiwo kɔ kpe ɖe míaƒe ablɔɖegbeɖeɖi ŋu yi ke xɔ gbeɖɔɖɔa, kɔ kpe ɖe ŋu kɔ tu míaƒe enyawo ɖo. Mídzɔ gɔme tso bo yi va se ɖe míaƒe zi dzi. Ta egbea fi míkɔ míaƒe ŋɔŋɔdzesi ƒe enya eve tutu ɖo yi ke nye a yi ke xɔ gbeɖɔɖɔa, mígbe míva kɔe kɔ se ɖe efi. Ke babia aɖe le ame ɖe sia alo ne nya aɖe le ame ɖe sia wòdi be yeabia, ate ŋu ade ɖe míaƒe dzeɖoƒea na mí be míaƒetea míasrɔ̃ nu tso. Yeah, thank you. Ba, da, Dr. Onyo, is there any? kple nɔviawo yɔ ŋu mí lé ŋku le kɔsiɖa eve alo etɔ̃ ɖewo ke me va yi. Akpe na mi. Thank you. Yeah. I think, Dr. Onyo, is there anything else? I think that is it. Ikatako Mata Akpenami, Mama Vero, Da Kafui, Efonukunu, Dr. Dogbe, Claire Amashiama, Miape, okay, Dr. Thomas Dogbe, hello Mr. Thomas Dogbe, I read the Nana de Kwaji Apia, the Alabe, Davi Kafi, Maraku, Akoe, Ele Kwaji, Edire Kwaji Nami, Elfo Yo. Thomas Dogbe. Yo, ta míafoa, ele gbɔgblɔ be le yago me la ne nuɖuɖu aɖe gblẽ eye megale vivi abe ale si dze o la, míegblɔna be detsia ya. Nyateƒe tutue míegblɔ, akpenawɔe ɖe woƒe numeɖeɖe alo tsɔkpuia ta ne mígblɔ be detsia ya alo detsi koŋ ne eya alo meganya le ɖuɖu oa, zi geɖea míakpɔ be kutukpɔ ɖa aɖewo wova detsia ta alo megalé aɖe tututu abe leke míƒoe gbã oa, mígblɔ be detsia eya. Mɔli hã eya na ade ɖava ge ɖe me yi ke magalé ade alo magaʋiʋĩ tututu o, ke míagblɔ be nuɖuɖua eya. Akpe.
So that's it. Thank you all. So yeah, from our comment section, someone is saying mean the food has gone bad or something eatable has gone bad. We can use it for yeah. Okay. Thank you. Dr. Anyo? Yo, Mama Vero, Akpe, Okay. David Kafi, Akpe, Efo Thomas Dogbe, Akpe, Efo Nukunu, Ple, Ameyo Katala Magba Fuma, Akpe Nami, Ple Miapa Nukola, Akpe Nyasala Kata, Akpe Nami Bemye Dore, Miangchi, Efienya, Le Alo Ndia, Zayam, Labe, amo le choki kama kata mi apongo ta apena mi akata ye egba obe français to a mieten apon mieten yo français nyao miesi obe amado kona micho Côte d'Ivoire ta miedo benami Côte d'Ivoire to miawele eji ta na miewe mi atande ngongo da fi ala bena mi akpo mi apo ngongo da ta gba mietendo français gba la ben da anyo male mi adome gba ta okata do benami da anyo da nami atenisaros ple oto kata odo benami ta o mi akoge pie yo ke pe maru kenya bubu regalo mi ashia mama vero da kafi efonukunu okadogre afina mia akwesa da pia agba Yeah, akpe. Que document le dodabe Department of Education que la Bonustron à la University of Education Winneba elle est à Zandoube nya fa zan kemi do ofesi afa e gale to me manya nya vi opedi tami gale doda mi agobe mi agede mi ati mi akpede mi anwe mi afa azandudu a de to na mi akpe elle dinu ke mi agedo pen kekebla evovu enyi agbe dinu adelia ƒe ŋkeke bla vovo enyi agbea mi le miaƒe azã gɔmedzegbe yo ke akpe na mi Siana TV mi ɖe kuku mi le miakpe miage ɖe mia dzi yo akpe Magbona la magavon. ela yema la fuma miekwe ta na miewe miako ope wonao akodara fia ta o miagata miakpem miakpe nufiala wa obeyo azade duge egbona ta yema la nuya kpaji mi dara fuma ta mie wonao koga dara fia ta mia anokpom pie yo akpe yo maru kenya bu regalia mama vero lo da kafi efo nukunu Dr. Dogbe yo akpe ka obanyare ke magaliota ke miako egbetoa asede afia ta bala mieglo na wona regalo miasicho ikenye enye the konu wona alabe Davi Nicole ye wona mau bo ta chokoshida gba eleji tamia ado de en abala mi dore mi oha mi an efia ene ta akpe na mashiama yo mi aga dogo Ao miglena bosanu ba ao vlo novio miglena satana ba ao vlo novio miglena bosanu ba ao vlo novio miglena satana ba ao vlo ao vlo ao vlo ao vlo ao vlo ao vlo miglena bosanu ba ao vlo novio miglena satana ba ao vlo
Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao flo novio migrena satana ba ao flo Ao migrena bosanu ba ao flo novio migrena satana ba ao flo 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 migrena bosanu ba ao flo novio migrena satana ba ao flo Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao flo novio